Ibihe byiza kuri bimwe kandi subscribe hano ku Bwino TV Rwanda, nezera ko mukomeje kugubwa neza cyane aho mudukurikira muherereye. Bari imbere mu gihugu mwese turabasuje cyane, n'abari hanze y'igihugu mwese turabasuje cyane. Turaje ngo tuganire ku makuru y'imikino agezweho kano kanya. Mwari mudukumbuye ariko twagarutse. Nezera ko mwamaze kuba mukanda subscribe, nezera ko mwamaze kuba muterekaho ikintu cyitwa like, kuko tugiye gucacambura turebe abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze. Se byagenze bite muri wikendi, bitwaye neza abandi bitwara nabi. So actually ndashaka kugira ngo twumvane ikiganiro kugeza tugisoje, hanyuma usobanukirwe ido n'ido uko byifashe byose. Ubwo rero reka dutangire ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe. Rero buri wa mbere rwose Ubwino TV Rwanda igiye kuzajya ibagezaho uko abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze bazajya babitwaye mu cyumweru gishize rwose. Ubwo rero mutangire mu bimenyere. Munyemerere duhere muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Tunisia. Ku munsi w'ejo ku cyumweru, ikipe ya Stade Marie cyangwa Stade Tunisia rero tugiye guheraho. Stade Tunisia ikinamo Umugisha Bonheur yatsindaga ikipe yitwa EGS Garça igitego 1-0. Muri uyu mukino rero, uyu umukinnyi w'umunyarwanda yari yabanje mu kibuga ndetse arangiza umukino adasimbujwe rwose. Ibintu byiza kuri Umugisha Bonheur aka Casemiro. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Stade Tunisia iri ku mwanya wa gatatu, aho irushwa amanota agera kuri 3 n'ikipe iri ku mwanya wa mbere. Ikaba irasubira ku kibuga rwose ikina na Club Afrique ku munsi wo ku wa gatandatu w'iki cyumweru tugiye kujyamo. Hanyuma tukiri muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Tunisia, kandi ku munsi w'ejo ikipe ya Olympique de Beja ikinamo Ishimwe Aniseti yatsindwaga na ikipe ya US Monastir ibitego bigera kuri 3-1. Ntabwo kuri Aniseti we byagenze neza muri ino weekend kabisa. Ntabwo uyu mukinnyi Aniseti yigeze akoreshwa kuri uyu mukino, ariko yari ari ku ntebe y'abasimbura. Kugeza ubu ikipe ya Olympique de Beja iri ku mwanya wa 5 muri shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina na Tatouine ku munsi wo ku wa gatandatu tariki ya 30. Hanyuma muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Ukraine, ikipe ya FC Krevibas Kryvyi ikinamo uwitwa Bizimana Djihad ku munsi w'ejo hashize, ubwo ni ku cyumweru, yatsindaga ikipe ya FC Oboron Kiev igitego 1-0. Kuri uyu mukino uyu kapiteni w'Amavubi ntabwo yigeze akoreshwa kubera ko yari yawusibye bitewe n'amakarita menshi y'imihondo yari amaze kubona kabisa. Kugeza ubu rero ikipe ya FC Krevibas Kryvyi iri ku mwanya wa 5, ikaba izasubira mu kibuga ikina n'ikipe ya Polisia ku munsi wo ku wa gatandatu w'iki cyumweru kigiye kuza mu by'ukuri. Hanyuma muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Azerbaijan, ku wa gatandatu ikipe ya FC Zila ikina mu Mutsinzi Ange yatsindwaga na ekipe ya Neftchi ibitego 2-1. Kuri uyu mukino rero ntabwo uyu myugariro w'Amavubi yakinishijwe, ariko yari ku ntebe y'abasimbura. Kugeza ubu ekipe ya FC Zila iri ku mwanya wa 4 muri shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina na Samkaiti ku munsi wo ku wa gatandatu w'iki cyumweru tugiye kujyamo. Hanyuma muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Cyprus, ku munsi w'ejo ku cyumweru, ikipe ya AL Limassol ikinamo Imanishimwe Emmanuel Mangwende yatsindwaga na Alice Limassol Invite ibitego 3-0. Kuri uyu mukino uyu myugariro w'Amavubi yari yabanje mu kibuga ndetse nta nubwo yigeze asimburuzwa.
kugeza ubu rero AR Limassol iri ku mwanya wa 13, ikaba izasubira mu kibuga ikina na Enosis Neone Parmenio ku wa gatandatu w'icyumweru kigiye kuza, w'iki cyumweru rwose turimo, ku munsi w'ejo ku cyumweru muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Macedonia. Ikipe ya Barera Strumika ikinamo Rwatubyaye Abdul yanganyaga na Struga igitego 1-1. Muri uyu mukino uyu myugariro w'Amavubi yari yabanje mu kibuga ndetse nta nubwo yigeze asimbuzwa. Ikipe ya Barera Strumika iri ku mwanya wa 8 muri shampiyona, izasubira mu kibuga ikina na Loboniki ku munsi wo ku cyumweru. Hanyuma muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bubiligi, ku munsi w'ejo ku cyumweru ikipe ya Lali La Louvière ikinamo Samuel Grete yanyagiraga ikipe ya Lomel ibitego 5-1. Muri uyu mukino uyu mukinnyi rwose w'umunyarwanda yari yabanje mu kibuga, ndetse ni nawe watsinze igitego cya mbere ku munota wa 22, anatanga umupira wavuyemo igitego cya 4, gusa aza gusimbuzwa ku munota wa 79. Mu gihe ikipe ya La Louvière iri ku mwanya wa 2 muri shampiyona kugeza ubu, aho inganya amanota n'ikipe ya mbere, izasubira mu kibuga ikina n'ikipe ya Open ku munsi wo ku cyumweru. Naho ku wa gatandatu ikipe ya Rhode Island ikinamo Kwizera Georgia yataga igikombe rwose cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itsindwa na Colorado Springs Switchbacks FC ibitego 3 ku mukino wa nyuma. Hanyuma kuri uyu mukino ntabwo uyu mukinnyi w'Amavubi yari yabanje mu kibuga, ariko yinjiyemo asimbuye ku munota wa 46. Hanyuma ikipe ya Rhode Island yari yageze ku mukino wa nyuma y'uko ariyo yegukanye igikombe cy'uburasirazuba, aho yakinaga na Colorado Springs Switchbacks, iyo yacyegukanye mu gace k'uburengerazuba. Kabisa abakinnyi bamwe bitwaye neza, abandi ntibitwara neza, ariko mu by'ukuri la majorite aba bakinnyi muri rusange bakaba baragerageje kwitwara neza. Tuzajya tubagezaho uko ibintu byifashe mu by'ukuri. Reka mbashakire andi makuru, reka dusoreze aha ngaha rero, ubundi tujye kubashakira andi makuru. Ubwo ibindi rero muze kuba muri ready. Abakanze subscribe, batarakanda subscribe, namwe nicyo gihe kugira mukande subscribe. Ndaje mu masaha ari imbere nze kubagezaho ripoti y'ikipe ya APR Football Club, uko uno munsi birabaza kuba byifashe. Ese imyitozo yagenze gute? Ese abakinnyi bari babuze kuri la match ishize barahari, bagomba kuboneka kuri ekipe ya Bugesera? Ese Dauda uri mu bitaro we byifashe bite? Byose ruboneka we agomba kuba ahari cyangwa ntagomba kuba ahari? Byose ndaza kubibagezaho muri ripoti y'ikiganiro ndi buze gukora mu masaha ya nimugoroba. Ubwo niba utarakanze subscribe uri buze gucikwa, ntabwo uri buze kumenya amakuru y'ikipe ya APR Football Club. Reka nizere ko ikiganiro bagejejeho cyabaryoheye. Reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye.